Škarpina. Škarpina je najpoznatija ribarima po svojim otrovnim bodljama. Njen otrov nije tako opasan kao kod nekih drugih otrovnih riba iz Jadranskog mora, odnosno pauka. Nakon uboda, na ubodenom dijelu tijela javlja se jaka bol, crvenilo i oticanje. Ponekad se znaju javiti i simptomi poput vrtoglavice, povraćanja temperature i opće slabosti, ali rijetko. Otrov joj se nalazi u leđnoj peraji te na škrgnim poklopcima. Otrov joj se razgrađuje na visokim temperaturama prilikom kuhanja i pečenja. Kao što možete vidjeti u video zapisu, ne morate se bojati. To nije riba koja će vas napasti, ali će vas, ukoliko je ugrožena, ukoliko ju lovite na udicu ili ju dirate rukama, itekako će se braniti. I tada postoji velika mogućnost da vas ubode. Ali do tada uživajmo ipak u ovom video zapisu i u njenim ljepotama. Riba pauk. Postoji više vrsta ribe pauk. Međutim, nažalost, zajedničko im je da su otrovne ribe. Otrov je smješten u bodlji, te na bodljama prve leđne peraje. Kao i kod ostalih vrsta paukova, i njegov otrov djeluje na živčani i krvožilni sustav čovjeka. Nakon uboda, najprije se javi jaka bol koja može trajati dosta dugo, ponekad čak i 12 sati. Nakon uboda može uslijediti nesvjestica, povraćanje, jako lupanje srca i visoka temperatura. Intenzitet tegoba će ovisiti o organizmu ubodene osobe i o veličini samog pauka. Nakon uboda ribe pauka najbolje je brzo potražiti liječničku pomoć, no ukoliko se nalazite daleko od bilo kakve stručne hitne pomoći, dovoljno je uroniti mjesto uboda u tekućinu temperature veće od 40 stupnjeva Celzijusa, jer je otrov termolabilan. Ponavljam, termolabilan. I zato su smrtni slučajevi rijetki, ali su se događali. Budite oprezni prilikom odlaska na more, a kako riba pauk izgleda, pogledajmo svi skupa zajedno u ovom video zapisu.